May ni somni pariat sang ni somni pani inrin ni khan Mizoram athil thleng kha tak mai athenga he thil hian makti a hlo ba ka rilru atina hle scholarship mi panau pang kumsom pakhat mi chu kon pui mar venga khosa nia insoi lal hlimpuyan vo betina pong suala vanei thak takin he nau pang khongai thak tak hi atlan chuaka anua police ten poikhoi tu hi an man zui ta ani inrin ni jing dar level khan scholarship dia kon shopping center kota mi panau pang in soi zoi pakhat chu pu arlal remsiama late fapa kumsomli pakomi lal hlimpuya chuan codingin thil lei sak tur anga in soin a hruai ranga ama zui tura vau zuin tlan chu atumani vai chuan atha tur thule police ne na a report ani po in zela tanga a chua nuwa a khoi tur thu rilin a vau chhun zom zela henau panglai nat om tak hian thlabar tak chungin khur zoin azuya hlimpuya hian a khosak na mun scholarship tlak lam tuilu zawa om pulal hlira huan picnic spota athlama a hruai luta ani thlaman thlen nuwa po naupang hi vau zui zelin tlan chua atumemo atlan chua kemo ani vai chuan thi bak ma bak anei lo ti a hrila jingkar ma tak aminol pui an tho ma dai ani baka ram hnuai ani boxi awangin naupang tan tlan chu ngam ngai na a omlo thlam chunga hian mi hring ti amoi lo ran tak ngial po in anti du lo chu a thlengta lal hlimpui hian he naupang hi mipat na lam hoya khosak puin apong sual zuita ani duang to ka a khosak pui nu hian hlimpui hi thlamuang takin thlama hian amu hil zuita a naupang lai nat om tak thlabar le mangang taka om chuan atuarin atuar ta tlok mai ani pathianin apuyan ngeyang chuti anga din mun hre om le hlo om taka ding chungpo chuan he naupang kumsom pakhat mi hi aril ru a fim tlat amakle mai chuti arubo tupa amuthilai tak chuan thom dim takin thlama tang chuan arukin atlan chuaka tlema thlam a hlat deuh nu chuan atlan chak tiala khodaya thleng ta lol in omna mi hring chen na mun a thlen nu hian ban nei thak tak main papakhat ram kaltur atok ta hlau maya thil om dan chu rilin ami to hian van nei thak takin phone alo keng hlau boka a phone mang hian nau pang chuan anu le pa te abe popa achunga thil thleng le a omna munte a hril nuwa naupang nu le pa te hian an fa po omna chu rang takin an thlenga achung te hian scholarship police an report zui ta ngala naupang chung te le scholarship police te hian naupang rubo tu omna thlam hi an pan ve ta ngala thom dim taka thlam hi hualin an lu chila misual hi an man ta ani police ten thlam an thlen hun hi jindar sari le achan vevel ni in thlam an zu thlen hian lal hlimpuya hi thlamuang takin alo lamu hi lani an man lai le an man nu po hian ala jam lo ham hle a police te hi motor chunga ala be zui zunia mole an man nu hian thlama tangin ke in police motor omna thlengin an hruaya motor an lu tir nu hian a thut na seat son tir tuma police ten motor kongkhar an hon vele handcuff bun chungin police ten motor chunga an pai motor ke che na kan ti mai wheel clamp mangin police pakhat chu alua achu ngeng meya tlan chua tum zuin police motor nung lamdar thalang achu chevek boka atlan chua main police te hian an man talawani lal hlimpui hi police station thlen pui ani nuwa scholarship district hospital medical test nei tirani a scholarship district kota ruai zuin inrin tlai lam khan scholarship district zela dalu ngalani poi khoi tu apu lal hlimpui hi scholarship bul thingdol khu apiang le seilian ni in apian na khuwa hian hun engemaw chen akhosa a pong sual ruk le midang tachunga leilen na thu buai alo nei nual to nge scholarship OC pulal buat saya chuan lal hlimpui hian motor chunga an naute abe baka police station an thlen nuwa po ala vau zui reng ti asoi lal hlimpui hi scholarship police ta chuan kumtling lo apong suala wangin pokso case baka IPC section pathum mangin thubuai an siam saka man ani nuwa tlan chu tuma police te beya kuta thak baka thilati chiata wangin IPC section pali mangin thubuai siam sak ani bokani poi khoi tu apu an man na mun hi scholarship diak ko na om pulal hlirate picnic spota an thlam ni in lal hlimpui hian he picnic spot en kol na hi athok meka picnic spot nei tu pulal hlirate nu pa chuan lal hlimpui hian a hming ti dang lamin
picnic spot chokidar na hi adila an hne na chuan laltran puyaral te tripia tia an ko thin baira bikhuani in a in soi puli rate bula a in soi dan chuan nupuya nei to a anupui hian anu tar chak lo le risel to lo tak chu a ompui ni in a soi thom no anei manglowa tin kho en la ya kho chung lu a hre hle bok puli rate hian thlani vel an chhor to a an picnic spot mang tu te chu an man roma boang apek du lo fo awangin buaina an lo nei zeu zeu to nge nge ani lalhlim puya hian thu buai lo nga to hle a mi ri grab le vau ruk thu buai anei phei chu soisen po ani lo hial ni in an soi zela po voi engemaw zat lo tang to in maktak main zel chunga hian anung chang a tha thin hle a zel ko ran upa hial te po alo ni to thin ani lalhlim puyan tun ma dewa thu buai lang sar tak tak alo nei to thin te jinga pakhat pong sual tum thu buai alo nei to han rut kwal lokila lalhlim puya hian kumsang nei som panga khan nutling pakhat chu pong sual tumin thlama a phuar beta hemitrum hian man ni in a mel mu tum thingdol mi puile police te an lo in nor chiam to nge nge kumsang nei som panga juni som pakwa zir top ni khan thingdol chimwenga nutling pakhat kumsom nga pani mi chu lalhlim puya hian pong sual tumin huan thlama a phuar beta ama ero chu thambul hnaya omten an thom hi hria in an pan khoma a hlo tin ma in atlan bova atuka police ten thingthel khuwa an man ta ani lalhlim puya hi saipum ir posa la kania thingdol khotlang thin rim chuan a mel mu tumin pathian ni jing lamdar khatvel thlengin ir posi lu chil antuma police te nena nasadaka in norboin mipui no kenan police te chuan silai voi engemaw zat an met puak hialani hetianga hunrei tak an in norboi nu hian executive magistrate zoram siama mar additional sp ms dongkimale sub headquarter waime president city moya te chuan saipum hi an panve ngala thingdol lam nen hunrei tak an indoor nuwa an in rem theita ani mi pong sual tuma aphuar be awang hian thu buai siam sak ni in an man hnu lok hian scholarship district zela atang nge nge zela thon thuai ni ma se thingdol mi pui an lung oi thei chuang lo thingdol khotlang mi pui te chu scholarship police station tuala pungkhomin sai puma anin biak remna scholarship police station kota mutir turin in remna an siam pui ni in an soya police lam hian district zela an dalu to awangin zel lama mumai turin an ngena ama ero chu thingdol lam hian police station a ngei mu an nge dawangin scholarship police station kota hian an punkhom chunzom ta ani khati hunlaya scholarship sp pusi lalza ngawa chuan lalhlim puya hi district zela tang hian police station alak phei arem to lo thu khotlang mi pui te hi a rila judicial lamchan ani to awangin court thu nei tu te remti na tel lo chuan kan la thei to lo ti in chief judicial magistrate po in remati lawani ati ani thingdol mi pui thren khat chuan lalhlim puya hian meiche engemaw zat a khoi che to a zela rei lo te atanga a chuak le mai thin ni in an soyani kumsang ni som panga jun thla a an boina kal zela hian thingdol ngo coordination committee chuan hetiang hian thu chua an lo siam to nge nge hun kal to mani se beng ti war tu atan tar lang le lok te ang thingdol khotlang in miswal tomi lalhlim puya son of zo mo yi chunga lung oilo na kan lan tir chung changa thudik chu hetiang hi ani e tomi lalhlim puya hi thingdol khuale tuini na nei to lo le pem le kha po la to ani a athil ti suala wang hian zela dalu ani thina apoi khoi hi pong sual ringot po voi duai lo khoi to ram hnuaya miram kalvel ve thina vau beta khoi zui du thin mi ran te po khoi khem du hial aruk phei chu soisen po ani to lovani heti khopa misual poi khoi ching hi zela omve bok ma se alo chuak le ti hriat meu chuan poya lo khoi man le der to thinani tunaya thingdol khuwa a apoi khoi na thila hian dan ang taka rorel du maila apoi khoi tuar tu chung tele khotlang thin urna na sa to lutuk chu al chuakin in khap zo ro lovin achunga le ama hum him tu te chunga mi pui thin urna ti lanani silai me po ani chungchanga misual veng him tu ten thei to pa tran an kho kha kandem lawa ama ero chu vanlam chau ni lo leilam hoin mi pui ma hliam tuar om khopin silai me po ani ti hi thudikani
lal hlimpuya poi khoina chungchanga a hremna a sarkar malang na hi kan ngai chang reng dona hetianga khotlang tiral ritu le kan meichhia te chunga leilen na thlen thin tu hi adam chunga hrem nge hi kan du dan le kan phu tlat ani a kan thil du dan le phu te a hlo thlin na tura thok tu te thei to pa tho pui kan in pein kan in huam reng boke misual kan beile na konga min pui boma kong eng kima min troi om tu sai pum sai phai le bil kho thlir mi pui tele kan khotlang mi pui lir thei tho chua pui tu tele tlom nga ya thok chuak zong zong te chunga lom thu kan soi tak meu mewani ti in ma se mi lo pong sual nual to an soi kum sang nei som panga a mi pong sual atuma wanga an man hi chua zalen le ani thuai ni in alanga kum sari an liam le meu chuan mei chia po ni lo mi pa a po kum tling lo le ngal pong sualin pathian le mi hring mit mua sual ngai dam har sa tak chu aron khoi le ta tuna athil ti phei hi chuan ama tan mai ni lo van doi na tok tu no panga hian ngong thalo tam tak a ring thei don no pang kum tling lo pong sual te hi kuman tin ma a mi pat mei chian na man pui an ni awangin mi pat mei chian na konga uchuak takin an tlan pha theya mi then khat chu launa hli ra khatin har sati takin nupui pasal han nei ma se launa an kha awangin nupanun thlengin har satna an tok fo kan ramake es tam jok le mani an pui kopta te hi an nau pan laya khoi chiat tok te an ni chok chu wangin he thil hi apoi zual hle tin mi patan ngat phei chuan mi pa vekin damlo na thila wanga an monga an han en ringot po hi atlom thlang ngoi ngoya an thian te jinga po anin kil toi pha hial thei chu tiang mai ni lo ti luina awanga mi pat mei chian na man pui phei hi chu angong anahle dona chu wangin he nau pangkhongai thlak tak hian counseling thatak amamoa mi in khwa rei thleng po a ani na an hriat theilo nan hum him atrul hle bok achung ta tan pok thla thlam mai lova nakin thlenga zui angai donani ran le ramsa tak ngial po in an pui an kop du lo laya ma ani an pui nau pang le ngal hetianga khoi tu hi hremna satlia lo tak pek nge chi ani